ati imvugo ya amiril mu'minin alayhi salam baratubwira ati an amiril mu'minina an ibn abi umair an ibn sanan an abi abdullah alayhi assalam baratubwira bati بقي نوح في قومه 300 سنة يدعوهم إلى الله فلم يجيبوه ati intumwa y'Imana Nuhu yamaze igihe kingana imyaka 300 ahamagarira abantu kugana Imana ariko ntibamwumve nuko ayadu alayhim inda tulu'i shamsi fawafahu 12,000 qabil min qaba'il malaika sama'i dunya wa imyaka 300 imaze kurangira nibwo haje itsinda ry'abamarayika ngo rivuye mu kirere cy'isi cya mbere cy'isi wahum uzama min almalaika ngo n'abamarayika nyine bahambaye cyane mu bamarayika baramubwira bati qalu lahu nas'aluka alla tad'u ala qaumik ati yewe Nuhu ikituzanya hangaye imbere yawe turagusaba yuko uramenye ntusabira abantu bawe ibihano ala Nuhu intumwa y'Imana Nuhu irabasubiza ati qad ajaltahum 300 sana ati abo bantu reka mbihanganire indi myaka 300 Nuhu alayhi salam arabihanganira ufalamma ata alayhim 600 sana uhamaze gushira indi myaka 300 ikaba 600 walam yu'minu ariko ntibamwemeye ham ayad'u alayhim fawafahu 12,000 qabil min qaba'il malaika Nuhu alayhi salatu wassalam yagize hamu cyangwa se yashatse kuba yakongera kubasabira ibihano ako kanya haza hamanuka abandi bamarayika itsinda ry'abamarayika bavuye mu kirere cya kabiri ila sama'i thaniya faqalu lahu nas'aluka alla tad'u ala qaumik ati yewe Nuhu turagusaba yuko ntusabira abantu bawe ibihano faqala Nuhu alayhi salam qad ajaltahum 300 sana ati ngiye kubihanganira indi myaka 300 ngo falamma ata alayhim 900 sana hamaze gushira indi myaka 300 ibwibaye 900 walam yu'minu ariko abantu ntago bamwemeye hamma ayadu alayhim Nuh alayhi salatu wassalam yashatse kongera kubasabira ibihano ku Mana nuko Imana Allah subhanahu wa ta'ala imanura aya ritugira muri Qur'an iti fa anzala Allahu azza wa jalla Imana yamanuye aya kuri Nuh alayhi salam imubwira ati innahu la yu'minu min qaumika illa man qad aman ati uwo Nuh alayhi salatu wassalam ntabwo abantu bazigera bamwemera kereka abamwemeye mbere ntibazamwemera kereka abamwemeye mbere faqala Nuh alayhi salatu wassalam nibwo Nuh Yesu asaba idua iyi aya iboneka muri suratu al-Hud aya 36 naho Nuh asabira abantu ibihano iboneka muri suratu Nuh aya 26 aho Nuh Yesu abasabira idua ati qala Nuh rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin dayyara ati Mana nyagasani ndagusaba yuko nihagira n'umuhakanyi n'umwe usigara ku isi wose barimbure ayo namagambo Nuh yahise asaba Allah subhanahu wa ta'ala idua kugira ngo aboreke nuko Imana Allah subhanahu wa ta'ala Yesu yohereza malaika Jibril ategeka Nuh gutera ibiti ibaze Nuh yateye ibiti hashira imyaka 50 ibiti birakura hashira indi myaka 50 indi ibiti birakomeza birakura Nuh alayhi salatu wassalam uko gutera ibiti hashize igihe kinini cyane Imana irobye ati ngo igihe ibiti bizakurira bikaba binini cyane nibwo none nzagusubiza ubusabe bwawe Nuh alayhi salatu wassalam yakoze icyo gikorwa cyo gutera ibiti hashira imyaka 50 alayhi salatu wassalam atera ibiti nyuma yaho rero nibwo haje kumanuka irindi tegeko ribwira Nuh ati ngaho shagagura ibyo biti ubiteme nurangiza ubaze ubwato ukore inguge ubwato Nuh alayhi salatu wassalam niko byagenze alayka yaramanutse anamwereka n'uburyo agomba kuba yabikora nuko Nuh alayhi salatu wassalam abwira malaika ati se ibi ndabikora njye nyine malaika aramubwira ngo ngaho ahamagara bamwe mu bantu bakwemeye baze bagufashe ariko ushireho igihembo unabahembe abantu bazaga gufasha Nuh kubaza ubwato akanabahemba mwe niyo myaka yose 950 Nuh akora da'wa ahamagarira abantu kugana Allah aratubwira bati nta bamwemeye uretse abantu batarenze 83 abantu 80 nibo bemeye nimwe Imana Nuh alayhi salatu wassalam abo rero nibo
baje kumufasha kuba babaza ubwato. Mu gitabo bita Al-Kharaij baduhereza amateka yo gukora ubwato kuri Nuh alayhi salatu wassalam. Hano ratubwira ati Jibril alayhi salam yaramanutse wa ma'ahu tabutu biha 100,000 mismar wa 29,000 mismar. Yari afite imisumari ingana n'ibihumbi 129 ayizanira Nuh alayhi salatu wassalam yo kumufasha gukora ubwato. Icyo gihe Nuh alayhi salatu wassalam iyo misumari yarayikoresheje wa asigarana baqiyati 5 masamir, ngo yasigaranye imisumari 5. daraba biyadihi ila mismar fa ashraqa biyadihi wa adaa kama yadi'u al-kawkab ad-dari. Iyo misumari 5 yarasigaranye, Nuhu yarayoboye impamvu ari ayisigaranye, agiye ayishize mu kiganza cye ayikozeho, uya misumari yahise izana urumuri, iramurika imera nk'inyenyeri zimurika mu kirere. Ati fatahire Nuhu fantalaqa Allahu al-masmar bilisani talq dhaq, ngo nuko agiye kumva yumva ijwi risohoka muri iyo misimari rigira riti ana ali ismu khairil anbiya Muhammad ibn Abdullah, ngo njyewe bihejuru kandi ndi umwe mu ntumwa z'Imana, ndi intumwa y'Imana nziza kurenza intumwa z'Imana zose, ari njyewe Muhammad ibn Abdullah. Nuko Jibril alayhi salatu wassalam aramanuka. Nuhu yatangajwe n'ijwi ryasohotse muri misimari. Nuhu abwira Jibril ati ya Jibril, ati wa Jibril alladhi ma ra'aytu mithlahu, ati iniye misumari nubwoko kintigeze mbona, nubwoko kibwiye misumari ntigeze mbona mu buzima bwanjye. Nuko Jibril alayhi salatu wassalam faqala hadha bismi sayyidil anbiya Muhammad ibn Abdullah, uyu musumari wa mbere ubona n'umuyobozi w'intumwa z'Imana zose muri rusange ariyo witwa Muhammad ibn Abdullah. Asmarahu ala awwaliha ala janibi as-safinati al-ayman, yahise afata uwo musumari awutera iburyo bwa bwato bwe. Daraba biyadihi ila masmari thani, arangije afata umusumari wa kabiri asa nk'ukomangaho. Ashraqa wa anara, wa musumari nawo urongera uraka urabengerana. فقال هذا مسمار أخيه ابن عمه سيد الأوصياء, uyu ni umusumari uvandimwe wa se wabo kandi ni nawe muyobozi w'abasigire ibintu b'intumwa z'Imana, yitwa Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Nuko arawufata fa asmarahu ala janibi safinati al-aysar, arangije ajya kuwutera ibumoso bwa bwato awaliha, abariho agira uwa mbere. ثم ضرب بيده إلى مسمار ثالث فظهر وأشرق وأنار, arangije afata undi musumari wa gatatu asa nk'ukomangaho, wa musumari urabengerana noneho uzana amabengeza ameze neza cyane. Faqala Jibril alayhi salam, Jibril arambwira ati hadha masmari Fatima, ngo iyo ni umusumari wa Fatima. Fa asmarahu ila jabil mismari abiha, arangije Nuh alayhi salam ajya kuwutera iruhande rwa se. Thumma daraba biyadihi ila masmari rabi' fazahara wa anara, arangije akomanga ku musumari wa kane nawo urabengerana cyane ndetse unagaragara neza cyane. Faqala Jibril amubwira ati hadha masmar al-Hasan, uyu ni umusumari ni Hasan. Fasamarahu ila janibi abihi, ajya kuwutera iruhande rwa se ariyo Ali ibn Abi Talib. ثم ضرب بيده إلى مسمار خامس فظهر وأنار وأظهر النداوة, nuko akomanga ku musumari wa gatanu nawo umeruko nk'ukurabengerana. Jibril abubwira ati hadha masmar al-Husayn alayhi salam, fa asmarahu ila janibi al-masmar abihi, arangije nawe ajya kuwutera iruhande rwa se umubyara. Qala Nuh alayhi salatu wassalam, Nuhu abaza Jibril amubwira ati ya Jibril hadha dam, فذكر قصة الحسين وما تعمل أمة به. ومسماري وقتانو warufite undi mwihariko yuko hari amaraso wavagaho. Nuko abaza Jibril ati ese uyu musumari amaraso arasobanura iki? Nuko Jibril amubwira iby'amateka zabaho mu myaka ya kera ibizaba kuri Hussein. fala'ana Allahu qatalahu wa zalamahu wa khadhalahu, Imana rero ivume babandi bishe Imam al-Hussein
n'abamukoreye ubwangizi ndetse n'abamuhuguje. Kuko Nuhu alayhi salatu wassalam yakomeje kubaka ubwato bwe. Imana iratubwiye muri suratu Hud isura 11 aya 38 aho Allah agira ati bismillahir rahmanir rahim yasna'ul fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Igihe Nuhu yubakaga ubwato ari kumwe n'abantu be, babantu babahakanyi bamunyuragaho bari kumutambuka imbere, arangiza bakamuseka bamunyega bamupinga, bakagira ati qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Niba muduseka abo kanya muri kuduseka, ariko natwe hari igihe kizagera natwe tukabaseka. Barakomeza agira ati fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adhabu yukhzihi wa yahillu 'alayhi 'adhabu muqim. Ati bazamenya ibihano by'Imana igihe bizaza bibageraho bikabashikira, ibihano bikaze kandi bikabarimbura. Ni amagambo rero dusanga muri suratu Hud igihe Nuhu alayhi salatu wassalam yubakaga ubwato bakamuseka. Bamusekaga bavuga bati ese reba wa musazi urubaka ubwato nta n'inyanja turi kubona, urabwubaka mu butayu, ubwato buzakumarira iki? Urubako Nuhu alayhi salatu wassalam yahuraga n'ibigeragezo bikomeye cyane no gusekwa n'abantu bakamunyega, ndetse harimo n'umudamu we mu kumuserereza. Ayirakomeza igira iti hatta idha jaa amruna wa farat an-nur, ukugeza igihe haje itegeko ryacu riramanuka. وفارت النور نحمل فيها من كل زوجين اثنين. wategetse Nuhu tumubwira tuti yewe Nuhu ngaho injiza abantu bayi bakwemeye, nurangiza winjize nyamaswa ebyiri, ikigore n'ikigabo. Uri Nuhu alayhi salatu wassalam injiza bakwemeye ndetse n'inyamaswa ikigore n'ikigabo. Imana yagira ati wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man amana. Ati twarimbuye abarimbutse ni babandi bamuhakanye kereka abamwemeye mbere. Wama amana ma'ahu illa qalil. Nta bigeze bemera Nuhu alayhi salatu wassalam uretse abantu bake cyane, abantu 80. Nuhu alayhi salatu wassalam nibwo yavuze ati waqala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ngaho nimwinjire wa bismillah, nimwinjire bismillahi majriha wa mursaha. Bismillahi Imana bese ubu bwato Imana iraburinda. Inna rabbi laghafurur rahim, kandi Imana nyagasani wanje niwe nyiri mu kandi niwe nyiri imbabazi. Rero Nuhu alayhi salatu wassalam kuvuga aya magambo ati nimwinjire mu bwato, barinjiye. Allah akomeza agira ati wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal wa nada Nuhu ibnahu. Igihe Nuhu yabaga ari gutembera ndetse araho ngari kwinjiza abantu, Nuhu yahamagaye umuhungu we, ahamagara umusore we. wanada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'na. Ati muhungu wanje ngaho ngwino waje tukinjirana mu bwato. Muhungu Yesu amubwira ati ala irkam ma'na wala takum ma'al kafirin. Ati muhungu wanje ngwino winjira mu bwato, uramenye ntukabe nk'abariya babahakanye, ntubane n'abariya bahakanye. Umuhungu witwaga Kanaan ngambe yamusubije yaravuze ati qala sa'awi ila jabali ya'simuni min alma. Ati datare uriya musozi uri hariya, ndurira uriya musozi urandokora ibihano, urandokora ayo mazi urimo kutubwira. Ya'simuni min alma. Nuhu aramubwira ati qala la asima alyawma min amri llahi illa man rahim. Ati mwana wanje na uri burokoke kireka babandi Imana yagiriye impuwe. Ngo uyu Nuhu alayhi salatu wassalam bwira umuhungu we witwaga Kanaan kuri ubwato akabyanga. Reka turebe tafsiri ya Abi Abdullah alayhi salam atubwira kuri ino aya kuri kitabu Ali al-Shara'i an Abi Abdullah alayhi salam aratubwira ati qala inna najafa. Bijya icyo gihe umwana wa Nuhu igihe yabwiraga ise ati ndurira uriya musozi urandokora, uriya musozi urandokora ibihano. Bari ahantu bita Najaf muri Iraq y'ubu ngubu. Aratubwira ati ngo inna najafa kana jabalan wa huwa alladhi qala ibn Nuh sa'awi ila jabal ya'sim min al-ma. Ngo Najaf umuji wa Iraq harimo umuji twa Najaf. Uburyo rero hari Najaf uhari umusozi, ura muji wari umusozi. Walam yakun ala wajhi al-ard jabalun a'zam minhu. Nta musozi wawurushaga ubunini ku isi. Fa awha Allahu azza wa jalla ilayhi.
nuko umwana amaze kubwira se yuko ari bwurira buriya bwato, nibwo Imana yahise ihishurira uwo musozi igira iti ya jabal ay'atasum bika minni, ati ye wa musozi we, uwo mugaragu wanjye aguhungiraho kugira ngo umurokore umukize ibihano byanjye. Taqatta'a qit'an ila bilad sham wa sara ramadan daqiqan. Wa musozi ukimara kumva ibyo Imana wishuriye ngo watangiye kuyenga, urayenga. Wa musozi waje guti wasara ba'da dhalika bahran, wa musozi waje guhinduka inyanja azima, inyanja ngari nini cyane hambaye. Wa kana yusamma dhalika al-bahr bi bahri nay, iyo nyanja umusozi waje kuyenga ugahinduka inyanja uba witaga nay. Thumma jaffa, nyuma yaho iyo nyanja yaje gukama. Thumma jaffa ba'da dhalika wa qila nay jaff, inyanja yakamye ikuma. Nay jaff, inyanja yakamye ikuma, ari naho havu izina najaf. Najaf izamo nay jaff, inyanja yakamye. Aho rero inajafu ngo hari umusozi, niho habereye icyo gitangaza cy'umusozi kuba inyanja, nyuma yaho ikaza gukama, bawita najafu. Aho najafu rero bumva muri Irake wari umusozi wari uhari, kandi wari umusozi munini cyane uruta indi misozi yose. Nuko intumwa y'Imana Nuhu alayhi salatu wassalam amaje kwinjiza abantu mu bwato ndetse n'inyamaswa nk'uko Imana yabimutegetse, ubwato bwarafunze. Abantu ibyo bafataga nk'imikino babona ibintu bitangiye kubaseriye, ikirere cyarakubye, imvura igwa ari nyinshi cyane. Noneho bagiye kubona amazi avuye mu butaka arazamutse, hejuru imvura iragwa no hasi amazi arazamuka. Bwa bwato nibwo bwagiye butangira bwigira hejuru, buzamuka. Abantu nibwo batangiye gukura imishwaro biruka, babajya kwikinga ahantu, abandi burira ibiti babona ntacyo bitanze, abandi burira amazu babona ntacyo bitanze, abandi bajya ku misozi babona amazi ari kubageraho. Ngo Nuhu alayhi salatu wassalam yabonye umwana we agira impuwe, aravuga ati, ibi tubiko muri suratu Hud aya 45, aho Nyagasani agira ati bismillahir rahmanir rahim wanada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Nuhu yahamagaye Nyagasani we, aravuga ati yewe Nyagasani, uriya mwana nuwanje, wa inna wa'daka alhaq, kandi isezerano ryawe ni ukuri, wa anta ahkamul hakimin, kandi ni wowe utegeka ibyo ushatse. Nuko Imana ihishurira Nuhu iramubwira iti qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika, ati yewe Nuhu, menya kuri ya mwana ntabwo ari mu bawe, innahu amalun ghayru salih, kuko ibikorwa bye si byiza. Fala tasalni ma laysa laka bihi ilm, uramenye ntukansabe ibyo udafitiye ubumenyi. Inni u'idhuka an takuna min aljahilin, ndakugira inama yuko ndanagukebura yuko utaboneka muri babandi binjije. Iyi ni aya aho Imana Allah subhanahu wa ta'ala abwira umwe Imana Nuhu. Nuko Nuhu aravuga ati qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun, ati Mana mwikinzeho undinde kuba nagusaba ibyo ntafitiye ubumenyi. Wa illa taghfirli wa tarhamni, nutambabarira ngo cyangwa ungirire impuhwe, akun min al-khasirina, dawo muri babandi babanyagihombo. Iyi ni aya rero igaragaza Nuhu alayhi salatu wassalam aho yicuzaga agasaba Imana. Bavuga ko ngo Nuhu alayhi salam kuri icyo kintu ngo yamaze igihe kingana na minsi 40 ari kuri tauba asaba Imana, kubera iryo kosa twabyita nk'ari ikosa ryari rigiye kuba kurokora umwana we, kandi umwana we yari mu bantu bamupingaga. Ba'dul mufassiruna kuri aya aho Nyagasani yabwiye Nuhu ati ala ya Nuhu innahu laysa min ahlik, ati yewe Nuhu, uyu mwana suwawe. Iyi aya bamwe muri mufassiruna bavuze yuko uyu Nuhu alayhi salam uriya mwana ngo ntago burya yari uwe, yari umudamu we, bari barashaka uwo mudamu wamufite. Bamwe niko basobanura muri bamwe bamufassiruna, abandi bati umwana burya yari uwe, abandi bati ntago yari uwe. Aha ngaha mu gitabo bita Uyun al-Akhbar ar-Rada, umuzingo wa kabiri safha ya 42, Uyun al-Akhbar ar-Rida alayhi salam qala, nawe yabajwe iki kibazo, qala li kayfa taqrauna, umwe mu wasahaba be yaje amubwira ati ese iyi aya muyisoma mute? Faqultu minan nasi man yaqra, ati abantu
amubwira uburyo abantu basoma iyi aya innahu amalun ghayru salih. Uko Imamu Ridha aramusubiza ati nafahu an abihi, we abikuye kwa papa we. Faqala alayhi salam, aravuga ati abo bavuga yuko ngo uriya mwana ntago yari uwa Nuhu barabeshya, ntago ari byo. Mukalla laqad kana ibnuhu walakin lamma asa Allahu azza wa jalla nafahu an abihi. Uburya uwo mwana Kanaan yari umwana wa Nuhu, ariko igihe yari amaze kwigomeka kuri se nibwo yahise ava mu muryango we. Aya ni amagambo ya Imamu Ridha asubiza babandi bavuga yuko burya ngo ntago yari umwana wa Nuhu, ahubwo yari umwana w'umudamu we bashakanye mufite. Hanyuma abari mu bwato tugiye kwibaza tuti ese bamazemo igihe kingana iki kugira ngo aya mazi yose akame n'iki? Abari mu bwato bamazemo igihe kingana iki? Rero turikora mu kumvugo ya Abi Abdullah alayhi salam. Qala, aravuga ati ngo inna muddata liba'athihim fi safina 7 ayami wa layaliha. Aratubwira ati ngo igihe bamaze muri bwa bwato ni igihe kingana n'iminsi 7 ndetse n'amajoro yayo. Wa fil hadith al-akhar, no muzindi hadithi, indi hadithi baratubwira bati ngo bamazemo 150 yawman bilayaliha, ngo bamazemo igihe kingana iminsi 150. 150 yawman, ngo bamaze iminsi 150. Iyi nindi riwaya, indi hadithi ivuga igihe bamazemo. Waqila, abandi bakavuga bati 6 ashhur, ngo bamazemo igihe kingana n'amezi 6. Rero ni igihe bamaze muri bwa bwato, iminsi 7 cyangwa se iminsi 150 cyangwa amezi angahe 6 bamaze muri bwa bwato. Igihe cyarageze rero, amazi amaze gukama, hamaze kuma, umusozi nako bwa bwato bwagiye kwika cyangwa se bwagiye guhagarara ku musozi wita Judi. Nk'uko Imana ivuga muri Qur'an igira iti wastawat ala al-Judi, ubwato bwagiye guhagarara ku musozi wa Judi. Uko Imana ibwira Nuhu ngaho nimusohoke amahoro n'imigisha yanjye wa barakati minni, abantu basohotse muri bwa bwato ndetse na za nyamaswa basohokamo, Imana imaze kurimbura abantu ndetse abarokotse naburiye bwa bwato bwa Nuhu alayhi salatu wassalam. Abahoramye ni babandi banze kurira bwa bwato. Ibi turabihuza na hadithi y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aho igira iti inama mathala ahli baiti kamathali safinatan Nuh, ngo urugero rw'abantu b'umuryango wanjye bejejwe ni nk'urugero rw'ubwato bwa Nuhu. Faman rakibaha naja, uriye bwa bwato yararokotse. Waman takhallafa waman khalafaha cyangwa se tarakaha uriqa, uwanze kubwurira yaruramye. Iyi ni imvugo y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, avuga yuko abayobotse ahlul baiti, abakunze ahlul baiti bakabayoboka, ni yabagiranyije ne babandi bari mu bwato bwa Nuhu alayhi salatu wassalam. Iyi ni hadithi rero, inyigisho dukomora ku iyi qissa Nuhu alayhi afdalu salatu wassalam. Mu gusoza tugiye kureba Nuhu alayhi salatu wassalam igihe yamaze mwisi, iherezo rye turayikura kuri isnadihi ila Sadiq alayhi salam. Imam Sadiq alayhi salam aragira ati anna al-malaka al-maut ja'ahu wa huwa fi shams, wo malaika ushinzwe urupfu yaje kwa intumwa y'Imana Nuhu alayhi salatu wassalam. Intumwa y'Imana Nuhu ngo yarari mu zuba rikaze cyane, arangije aramubwira ati assalamu alayka, aramusuhuza ati assalamu alayka, amahoro y'Imana abe kuri wowe. Faradda alayhi Nuhu alayhi salam, Nuhu aramwikiriza. Faqala ma hajatuka ya malakul maut, Nuhu aramubaza ati se urazanwa n'iki we malakul maut? Faqala, aramusubiza ati jitu li aqbidi ruhak, tinje kukuvana moroho yewe Nuhu alayhi salam. Faqala lahu, aramubwira ati atitad'ani adkhulu min ash-shamsi ila adh-dhilli, ati ngaho banza undeke mve hano mu zuba nje kugama hariya mu gicucu. Faqala lahu na'am, aramubwira ati yego. Ati fatahulu Nuhu thumma qala, Nuhu amaze kugera ahantu mu gicucu aravuga ati ya malakul maut, ati yewe malaika urupfu, faka anna marra bi min ad-dunya mithla tahuli min ash-shamsi ila adh-dhilli. Urugero, ati igihe maze kwisi akakanya, igihe maze kwisi ni nk'urugero ubonye akakanya maze ibyo maze gukora
kuba mvuye ku imyaka yose namaze ku isi bingana nk'uko mvuye hano mu zuba nkaza kugama mu gicucu. Ayo ni amagambo Nuh alayhi salamu yavuze. Igihe maze ku isi kingana nko kuva ku zuba nkajya mu gicucu. Nuko malakul maut amukuramo roho Nuh alayhi salatu wassalam, ahasiga ubuzima cyangwa se aratabaruka. Aha rero harimo isomo rigaragaza ko Nuh alayhi salatu wassalam niyo ntumwa ya mbere, twongeye twibukiranye, niyo ntumwa ya mbere imwe rukumbi yarambye ku isi. Uko Imam Jafar Sadiq akatubwira ati uyamaze imyaka ibihumbi 2,500 ku isi. Muri iyo myaka 2,500 aratubwira ati ngo harimo imyaka 850 yamaze atarahabwa ubutumwa, qabla ayyab'ath wa 1000 sana illa 50 ama, unindi myaka 950 yamaze ari mu murimo w'ibwiriza butumwa. Gerekaho indi myaka 200 yamaze yubaka ubwato, n'indi myaka 500 yamaze nyuma yuko avuye muri bwa bwato abantu bamaze kokorama. Iyo niyo myaka rero Nabiyullah Nuh alayhi salatu wassalam yamaze kwisi. Hamwe nuko n'abandi bamenyi abanyamateka bavuga yuko haravuga ko yamaze imyaka 1,500, abandi 2,000, abandi, ariko Imam tubwira ko ari 2,500. Wabillahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.